Ngipinang sebagai pi borok syakani ka channel kejengi bat hagani ka video ngan page ya kani ka post ke barang syalat samai po Shillong. Subscribe but turn on your notification bell kana pinum do ik videos ki ngablon. Bat lada ko ban join ya ka channel membership pila ban long member jangan ka channel dak ba pi klik uni join button. Ka Department of Microbiology di Grims Hospital Shillong apply kani ka post mentau benai araja pesan. Aku tanya ni ke post ke data entry operator. Yang ni ke post kan sepelong ya ka walk in interview. Haka spotrik benai Julai arajar opsan. Kani ke post data entry operator ka like away baka operational lan ke kata ka behero ke dai lai post 6. Ka salary lan ke tulop ke dai apa wajar aksi benai. Baka education qualification ka langkum ne. Pila di ben pendap ya ka graduation haka nong subject baru pidi bendon knowledge haka kam data entry. Kin kam I preference itu ki belak don work experience haka ICMR project. Baru ki badan ka good knowledge haka computer application dan ni business intelligence tools dan ni data management. Ki candidates ki belong eligible nak bentakan ni ke post ki laban attend ya ka walk in interview haka spotrik benai Julai arajar opsan. Kana statement stamp haka seminar room Department of Microbiology Negrim Shillong. Ka official advertisement ke belak pelai hi da ka Negrim senglah apa description jangan ni video ti pila ban download ba pila ban pulih ya ka.